wirigiro bwakwa muleithiria wa Meru TV nwithiritwe na ntuku indongi hiri Jumatatu ya tariki 23 mweri wa 6 mwaka ni 2025 kakwatwe ni kirinteto cia Meru TV ugoro mbita wa Tirimbabu na monanile wa mathithio ni Jacqueline Makena. Tuambiriri na sekeba hara kampani ya Bonten Media Group irani Meru TV na Dire FM irina keba nyuma ya kutiwa ni muriti ngumura ni Mwenda Nchamba. Mwenda hakure ntuku ya Jumamosi rukiri nyuma ya mbaswa ya Kaitakakai. Mwenda arabwitha cia mubango yorumuri rukiri hamwe na mathabau ya Dire mibango irerambira irera cia kuma thaa 12 cia rukiri mwanka thenya. Mwenda harari muriti ngubendete ngui yawe na kinyana harari na ngwataniro na riti ngui bangi tukaromba mone Nyamurungu hamwe ikantu aya haraeka athirubawe. Twina kwithikira guku nene ja family ya Meru TV na Dire FM tukibutangazira gikuka Mwenda Nchamba uria withirite agita ngugina batwe kuma mwakene jo 2016. Ibwega sana muthikiria wa Dire FM igana rimwe gatanta ijire wirigiro bwa Meru ni wirigiro bwakwa nduri gukirite bwega rukirirwa narwa. Karibu sana kiri mubango yorumuri jura jukwejaira ntuko cia kiumia chonde kuma ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma kwa njiri thaa 12 na nusu cia rukiri mwanka thainya cia rukiri muthikiria wakwa ni mubango jura juthara tukiariria mantu jaigie witi na mbere mantu jaigie ugima bwa mwiri mantu jaigie urimi na jange kathomba aja kwa Dire FM igana rimwe nemwe gatanta ijire wirigiro bwa Amiru. Na nande ja family ya Meru TV itongeretwe ni Mheshimiwa Mpuro wa Buri ni tukwendera Mwenda Nchamba kunogoka aega. Nande family na chore ni bagutemania mukawene jo Mindi Town mutindo jo Kangangi nuntu bakubangania mathiko. No kabuya Mwenda Nchamba. Na tutanampere na nteto sietu waziri wa barabara kaunti ya Meru rani David Baru na MC wa Bogeta East Aaron Dranera ni bathiothietie ndiunga kiriwandi ya Bogeta East nikenda kulaithiria uthondeki wa barabara araba kere bwite birandi irikinyanirite nontu bwanga gwataniro ati katongeria kaunti ya Meru. Ebra tukimetho ni mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma. Nawe waziri wa barabara uria wijikene Jan David Bario wamwe na MC wa Bogeta ya Bogaiti Arondranira ni bathithitie ndiunga ya kiwiti na mbere kiri gicigo mbunge ga South Imenti wa ndine eje ya Bogeta ya Bogaiti aria bethirite bagitegera barabara nacio cikuthithwe ni thirikari ya kaunti ya Meru. Imwe che barabara iria atongeria baba bethirite bagitegera ni barabara ya kuma Ntharene gwita Karine, barabara ingi ya kuma Ntharene gwita Baranga na kinya Mastimene gwita Kaira amwe na barabara ingi Kathumba. Ni areba kiaria na metha ya nteto ya Meru TV boritia atumiri ba barabara iji gucimenyera na bakethira bakerekeria ndoji cia miugu barabarene gatigati. Inkuromba kariba Kaira bumenyereni njira ire gutonya njeji yenu butikeje kuinga muno na mithetu kenda ndoji ijiomba gwita bwega itikeje kugitanga njira na tugeta mbere ubuthithiria njira cionthe na ibuje Bogeta ici ure nene i ankwenda kwira antu betu ba Meru gwene kuritika ndene Meru yonthe twina contractors barabarene twina machine cietu barabarene ndene Meru yonthe ndene nture ya Bogeta East ituthithitie barabara nkirukia 15 barabara 15 ya ura mheshimiwa wetu Aaron arikia kuwa nkuruki waziri wa barabara na ugite nande barabara iji ciketha cigitethia nene kiri mantu jegi urimi ai nkomenya babwe buri arimi beria mono buri arimi ba kawa
buri arimi ba bokando buri arimi ba mpempe na marigo na into ibinge barabara ibo kwa nake abotethia biashara ikabua ana basukuru akomba gweta sukuru anya muntu achu akomba ginya sibitari mantu ayo ndareta tu ingavana gavana wetu Reverend Mutuma twethinkia bonsapotere we bokansapotera roi ibo kuona matunda jawe na bokiona matunda ja gavana wetu no ntungavana ndita tukaraniria na aru antumira minister we jaja kutaga njire eje bote kuona na uthia mantu amanene borona kawira mwanga jaja ujo bora muona roi so irongo boromba nkarieni na abu bokandirikana 2027 yes boteririkana ngogera ngothithia to supporteni na tugeta mbere kurita ngugi yagirite nkurukia tongeria baba bariuga witi na mbere bwekinya maturene nuntu bangwataniro enjega gatigati ga tongeria na mono gatigati ka gavana wa Meru na MCs ba county Jim kandi bwira maendeleo yatekimia kumbika kethira tengwataniro ya mheshimiwa wetu Aaron na gavana wetu ura wita watia Reverend Mutuma yes antu beto ba Meru na bakaira na bogeta yonthe utengwe menya kuritika kutina ngwataniro na thaitu na ngwataniro tendwa utekurumana nikio ntu kuona ngwe ikiritika mawaziri wote wakoka kazi waziri wa barabara ndeya waziri wa health arina usibitari ile waziri wa roye aikila mahali na ngwe hivyo tukaendelea kurita kenda na atwe twekinya 2027 batorikana bukarigana twethingia bukarigana Aaron bo bwe bakenda bwe kumia tongeria baba ni bakuromba gavana ntwethingia ethire ake wakanya na kinya nkuruki maendeleo jawe jakethira jagikirwa siasa dai tukenda kuthikira siasa no ikari no ntubati tukuona mwekuru uyu na kwenda kutufuruga butionete bu TV-ine na kwi yake thirunka akiwa tengo tukurita ne o malochie ne o ma tengo tukurita ngoge itokurita ngoi kwi ya kuriteka ne nde mwekuru u nakire na umere gitene netikirie kenda 2027 kethira komba ne yarombe kura lakini Mutuma naewe kanya kawe na tutowe kanya getu turite ngui kenda ingui yombo faindi mumero wetu na tumba wita na mbere nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibaya sana madiko yetu wa Nteto Jeff Wagitumano nto boribotu na njira inkinyaniro na mbere na Nteto sietu hirenjire moya ukirebie wabianduki mbede kiresi mbunge kia Tigania East manager wa mbunge kiu Alfred Mwirigi Kiranga Antone mbunge mpuru aburi na aliongirete ilabu bidhatu bya mubira na kuya na mibira hamuna mbecha baribari akiare Kiranga wete mpuru yani itembesa hii hamuna mibira nikenda kumbethia ndukembede ba kusetha na timu ingi ome ya isio mbunge ki haraikite wirane hayeta na mbere kuba wata mbaru yabretu kumethoni mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja ameweza tukakua hapa siku ya leo kwa sababu anajali sana masuala ya vijana. Msikilizaji, si mwingine ila Mheshimiwa Mpolo hapa msikilizaji. Irinjire mwa ukirebia benchensi geshiwa mbunge Tigania East Constituency manager Alfred Mwirigi Kiranga na ntone mbunge wa shiwa mbunge kimporo abori na thireta kilongeira bidhatu bya mubira wa maguru byakabolene kithira ku na marea arareketie kuba mibira na mbeca baribari ende bete arware ndetete mubira yo marea bakithuraku na yo kabuline na mubira yo kulitingia Makofi. no ntuito kuelewa Mheshimiwa Mpolo na kuelewa ndagati yetu ichithera china mathina ya maingi ambira ndeha kureta mibira bakigisho timu kumiongela siringi 5,000 Puna kuomba kana ati kuomba sema ndio baba ndio ninaanza na Mpolo na kuomba asante sana akeri Kiranga wete mporo abori ni tembechi kirira bubi ni ubatetheria wita kuchetha na timu ingi kuntu mwanya omegishiwa mbunge ki akigawira na getana mbere kumba kwithira kibao tambaru ichiongelwa kwa antu bombe ya gwithaba ni nyathine kangarama wita na abachethaira
Mheshimiwa ambira to ya mubira na imubira ko litenja na ngiri 5 cha kilabu kenda tuthina tura tungi twonde twithera turio tumba kubangika. Number 2 kitera ni arutura latia mbese CDF itethera chiena mbese sport na erwa ibuno tokona mwaka yo tutaringa tournament ya Mheshimiwa Mpuru Abori lakini akwenda obwira no toibwana ba mheshimiwa no toibaburu yeretu tutebotia nyumenya tukwemwe weta mantu bwetha bukibanga bure mo twira Mheshimiwa Mpuru na mboto yawe tuthina tura tukaitha twina tukindogo tafadhali bukareka utukinyetheria kenda tumbo tethania babona tuhakikisha talenti ciana betu gokura Mpuru na ringiro mpi ya kababutana oriti jensi ba wetana mbere kumba kwitha kwa Mpuru Abori mbaru nontone mto muriti ngwe kabwira 2027 kalieni Mheshimiwa Mpuru na bukarie ngwe ciawe ukia kwa ile ngwe roko na arani ya Mheshimiwa Mpuru ukotoka nyuma arana betu kwa Gromodel Laboratory na labi Mheshimiwa Mpuru awekera irasi weta saidi yakuna te iteke ona mtu awekera thirikari ikologete githumba na utio ya ikira lakini Mheshimiwa Mpuru no mekira thai ana beto baruma mekindori baeta town kenda baeta Huduma Center Mheshimiwa Mpuru arenda wahakikisha Huduma Center umeleta mekindori yara itogira twera Huduma Center twabiera mekindori titia yetoro kona mekindori ana beto beta baka bromere kwa Mheshimiwa Mpuru ameromerete milioni anarimoskia wa kosteo umo kura kiumia kithuru Mheshimiwa Mpuru na arare amucemanio konjo aretete university ara kweta wa konjo kenda tigani tiomba kura matwayo ndaki akuringanirwa amwe iyo kuriana betu kuruki wete Mpuru atitana mbere kwimba kwitha kwa tambaru thirikari uno kinyeria kariba gishwambu iketiganisti mirandi ya witi na mbere kwe antu bakuria nete Mpuru aweta keruto na antu bate kwenda umuona akwenda obwira kura cieringo 2027 buke akwetha bubangite kwa Neruto tewa butangira butaita atia lakini kwina mwanya kwina kanya ka in between 2025 mwaka 2027 akwenda kuana betu batereka kure irio 2025 no tukaringa kura 2027 turenda kunyenyekea twinyiye twabira tukwa thirikari 2027 yekinyora tukwenda kuruta twete atia kabo kwenda lambi chetu lwama no tuto kwenda kuruta ruto kabo kwenda Mpuru areka titi ai no tuto kwenda kuruta ruto kabo kwenda Mpuru areka utete vijana bietu no tuto kwenda kuruta ruto Mpuru endelea kunyenyekea turuta ngoto 2027 turutora tukwenda endelea kunyenyekea mwankantu betu batathuke ndetanga gira Mheshimiwa report na mwere na watelo kenda mbote de tiganisti into kamuthia akwenda oburomba support no tuipo kone ito kurutangwe para yetu mareta arimawa Mheshimiwa Mpuru ekweya nyanto baba imwakene wetu eni obatumaira no Mpuru na miremeta bwega akwenda obura no tuipo kona ngwecha Mpuru na metho tafadhali dendo obwira bomo kario tuko na muthenya abojensi bayu ekite wira ne bagethira bakiringira Mpuru kura gire kithurano ke moko ngire 27 ibana bakawa Mpuru na kumba ponene anjara bana bakawa Mpuru na kumba asante sana pamoja denda weta eburu tutam Mpuru Abori utem mtonge kwere Mpuru wake denda wara mbeto kwa tutam sawa sawa ukeria ninjara ekresi ala biele Arambe Abori tutam motongora wetu chana ukiomeru Arambe asante sana nkiripoti ya Meru TV kumatia nimbe chanda nsumuturia wadhirinja tukirekana na uturingasa rumwe ko mwanka kaunti ya Tharaka Nithi harabunge ya kaunti yerigiri kubwithia karo ntuku ya royo nteresi akothona kwariria budget ya mwaka wa 2025 na 2026 budget niretete maoni mwanya haraka ribethirite bakitheta bakiriana na budget bakiwetio baguna nende akamite budget ni bethirite bakingwa ntere mwanya ni akari bakiyukia maoni nende hakariba ni bakuromba MCAs
kuriana na bajeti. Kabla kumezani mwandiki wetu wa Nteto MC George. Bajeti ya mwaka wa 2025-2026 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ni kweregeirwo gukurugwa kana kugwithwa imbunge ya kaunti muthenya wa Rũciũ Jumaine rĩrĩa ma MCAs bakweregeirwo gukara nthiguru na kumiariria ianguke Rende metho makari ba kaunti ino matigere machobete MCAs ba kaunti ino barana MCAs 23 nontu kamiti ya bajeti gukinya ruterero Tharaka kwithirania maoni makari ibengatirwe na maratati gutemburangwa bagukinya chuke gamba ng'ombe wanakubenga tuara kinya MC wa mugwe kiriko augire akarugama na bora kari bauga yata mukutoroda muyo nonsense Bongo kauga gune bungete kanya naindo. Tole pamwe mwauga bajeti yetu kagete atia. Mwauga kagete atia. Nonto nenu bajeti tukageta kwa kiriko mutie. Tukageta kwa gatua mutie. Tukageta kwa kithenji mutie. Lakini gukagwa kule kuthuku muno. Ugacha kurugwa nto mama makauria cioria. Tucioke tole mone ko machokeria. Mutekambake mukegiria. Wacha ujinga, wacha upuzi. Kama hawana solution waende. Kama hawana solution waende. Kithaka kiranunka mbwerera kamiti ino yakinyire gicigo mbunge kia Mara arakinya kwaumire ndwana akari kuonekana bakirwa na iti na tibo bubunga bwandu abaumire ndeni ya gicigo mbunge kia Mara arakinya MC wa Mithero na Evatikino thiagikanirwo akiuga kuri baraba bangite kumuraga kiri withirania bububu wa maoni MCA wa Ganga athura tumbaga kwitha siri ni araugire weba gwatere na njuki agakikisa kinuthia specifically kinuthia athi igwanjau aticokari moyo nkopa prove wrong nkuma nao na nini jonkwalia ndi moyo kiri icigo mbunge bibi bionthe biri bithatu akari bakionekana kurugama na murugamo umwe na kuga batikwenda bajeti ya mwaka wa 2025-2026 na tunasema hiyo bajeti atuitaki na tuitaki. Nimesema kwa hiyo bajeti haina itusaidia hata kidogo, kwa sababu hiyo bajeti ni mbaya, kwa sababu watu wamenunuliwa pombe, wamenunuliwa kila kitu, sasa wanaanjia kupigana na hiyo bajeti atuitaki mara, kwa sababu haitusaidii. Kama kwetu Mwembe hakuna kitu, na nimesema ya kwamba kama Gakuota atafitisha hiyo bajeti tutamuendesha nyumbani haraka iwezekanavyo. Rende gukinyithia thaino gukwirikana bajeti ino no aigwa muthenya wa ru nontu kiri MCAs 15 bara baringiritwe kura kuririkana MCAs banaga kiibo bakugwata mbaru bajeti ino arakinya MC wa kuorotwa na kiama gia TSP Lucy Muthoni augite we akamigwithia ndina gioto gia kumba kuga kuregana na bajeti nontu bwa mbere ni mbonete na nitwiriritwe na tukona tutigutetheka na ngethwa ndi umwe wa kugwithia bajeti eu nontu Mumithero ati muraithe nte murai nje kathwana Tuesday ni bajeti kerwa gikurukagwa wone nkavoti ndi bandiriku na ni nkavoti no nontu Mumithero ati na gintu ndinywe roje rwa Mithero ndithi barabara jia Mithero mauntu makwa mwone meko mbenukaga Mithero so ngatwika nkauga ni mbega barabara ya Nkanja ndona gantu kwingi ngari gisukumona ana bale meto ni kuthi skuru MCA gungi wa kuorota ora wijikene muno takaba wanja akiuga we wona thoma bajeti ino muthenya wa ru akamenya wegwe akamigwithia kana akamigwata mbaru na nimekubali bajeti si mzuri na bajeti ino nondwete kumenyera Mumithero emenyera Mugange emenyera Mujogoria emenyera Mtukunde na tio nitulirite tumelia sana njuu ya hii bajeti no kana gakarira gakena rumwe kirega kurumwa no gakendelea gakurira no gakarega kurumwa onani ntukia budget nitaiangusha ugatweka Mumithero atanenkerwa haki yake Mwembe atanenkerwa haki yake Mujogoria atanenkerwa haki yake Muthambi atanenkerwa haki yake
Nionte tuande antoaleko nkamiuga no. No haki ya mtu akipewa haki yake nyonka misapoti ntepoenia. Ende murigo gunthe orekirie MCs bonthe ba mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi kuona wegwa muthenya wa ruu bakarugamana muringi kura kana bakarugamana bora thirikari ya kaunti kwenda budget ino nkuga tembera ndoni yantu bali tibaroni na ala mugwe bauga tembera Tharaka bali bauga tembera itenge tuatya ba mara bauga tembera no tolibo baugire niara nkali nkino natakayembera no kana tumekamata tushoke niyo kirebo ndebere niyo kuridhika biyo kuridhika nibo kwenogu Keripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbĩta mũrĩmi wa mbogo. Kadha cia mwanya murimi wa mbogo nonto bariboti na njira inkinyaniru na tuta na mbere na nteto cietu Bishop Daniel Kithia wa kanisa cia Jerusalem International na rombete atongoria baki siasa kureka wika misemani ya kwathura na miongo kana kinya gutumira miambo ya mpatho nonto ikathukia miongo na bairite barekane na siasa nonto kaita katika siasa na ndulika kuritira Akinyangwe. Hebra tukamiedo ni mwandiki wetu wa nteto Mukiri Onkonja. Bishop Daniel Kithia wa Jerusalem Christ Mission of Kenya kana tunsa totolemba ende na tarite atongori mwanya baraba kwethia bakiliongera Kenya kana wananchi akibori kaita karabeta misemanio neyo kabombe kwethia ni bakwaria miambo inathere ende te miambo ya kwathura na Kenya iba tumia miambo emia onto nya munene isie kwena muntu mupizani pia ase kwena demokrasia muntu ethio gwa kwenda na nyo no na kumyande gore na munene no na mbete kuminya ria kurombo nene kuri munene ngore kuo kuru arira rukwarua irwa sima na ruari uru ya rwatuma to na thito rambuire mbere na abwe antu beto bamiru yantu gemba nake twatumike ni itothikeria nene beto na tongeria twatumike ni kuthukia misamania yonge no tukuthukia tikwoshinda ona kinyarira anene beto bejite kuliunga ko meru ibeya inabo batia there nontu no batu anaishi no tutumite bethro bariteni ukuromba kinyabo betho bena kwathiko kwea na basensie nikenda nyara bakona mantu era yakeya kinyabo bemba kwithra bakinyelia kukira nikenda mantu amaya tigatu kuonekana kana ikuo bitu kuonekana itari onde kinyakire ana betu Oriu Bishop Akiaria yekinia thenjeri bangi bangaini batarite nduke methe na kubauria bakomba kwethia betu mironi antu baba siasa enden na bombe kwethia bakelelia mtura wina uma na kiao na mwananchi wa kawaida na tora ukomba kwethia akibatumira boboe na siasa betu ni bagwita misemanio yo uma na baita bakari anduke mbethe baketho batumira mbia cio nikenda bakafuruga musemanio ungi wobwa akimbizo bwa ni tukwenda maromba ndene andikuru etu nikenda tumba kuriria thine irikuo to nonto muntoro karetia tukuthanwo kaboroa kana muntora ukareti tukuthanwo abienyangia ndikuru tumia kuria na there na tutekiria antu bakira mathugia moyo yakionekana na abu nkuria thirikari nonto noyo ika polisi na kwena boicio abe muno lakini okia kwethwanika kuri untu butonyete guteba kawaida utebwa muborisi atukana korwa muntu tora TV kuonania ni mtu tena sila kwendo ntu borisi thika Keripotera Meru TV kumandingiria Krangondu and Gembe Central beta Mukiri Onkonja Iwe ya Mukiri Onkonja na njemwe kumanchigikirwa nari hirina ya mbara nyumba ya munda nyuma ya mwaru umwe wa musijo kwende sunsike munda atimenyethete antubo mori urani mutaikiremi awetari tayari kusokia munda yo kwerekana endere tukiutati na watho na asokerwe mbeta siawe nende akarini bakure thirikari kutonyera kiria mbari nonto nterinu kwethirite kuri na mamba ya mainge ya munda na yo sumbura antu ntereu yabeto kamieto ni mwandiki wetu wa nteto mwende walaiboni Muchiyo ntomutunga ntomwireche kuma ntura ya Lowanchege wandine akirwe nari gĩcigo mbunge kĩa Bore bari na nkuchano cia munda kwa kaita karaya arare ubakuwa mtoro kwa kenderetwe munda yo atienderetwe ndeka kugerio bai ya buru wena issue ya munda
Pero yo kugambirwa ni mwene munda na arongina na kuringana na ndeto iria ciakarikire kiumia kithiru gwatuika no mwanka twije na aja kuthikiria baria bakuraramika na assistant chief agutwita itwijire twaeja na maoni kuringana na mukuru mwene munda uria original mwene munda aeja agaire munda jwawe uri ni mware omuthinja uria ugutunywa munda jojo wawe muntu ucio kuga kagurite munda ni urongo muntu atura kwija akauga i wakiri mutuma cosgay advocate achoka akauga DCI lakini batura tuona atura aretete aguri mundene iki atumi ukone thithia mantu chai chonthe ugu akuga into biawe ibienyangerwe nowe jira arambura thikenkewe na arekira ngari ni aretanio imburoka ukwenda kwendia munda agwatirite my aunt nontu gitaito yu kuririkana ne gacheri kanana na kirimi na nukuona uti ari na uti otwiririte ndinya nini kwa uoni ura ankoromba akiete ndeke nontu mukuru go tunywa transfer munda jo 1999 ijojo kwa ojo guchieta wakiri nontu babo kwa na akunda agantu ejire amaratasi aramuchainithia akiuga imbecha cia kuru au ni omunda jo aweje wetire airitwe mukuru wethaira magita ya maingi ari murebi atamenya inya na imbini ata gugwita no kumenya yaretero baruga guchaini akaigwa kerwa imbecha cia useni imwere bakwende kuthiria ibajuke miunda bendi nawe agitariria rutere rwawe muguri wa munda yo rito kuringana na sheria ya Kenya niyo yonanagia mwene mugunda kana uria atina mugunda so teto ikuma oni ndari mpenderwe mugunda ni one of the parties tawe Sarome na mugunda jo kujunthi ngata lakini nande nuntu community tekwerewa nikio tumnendaga na ndicho nasibu kenda sibu atwira atia the way forward nkuigwa taka werwa tekato kugamba lakini nkuigwa akuru fence ya koina mbikagira mitire iri kuyonthe muthinja na thakachia ebejire bagitanga na ntaboria no wiji thijau malicious damage ntaboria buru na ndauga atia ngukirira jau lakini ola tukwenderea no uba kugita atia kinya mugunda jurandiku no bakwenda kugita atia mbuma kuna ndite mbecha ciakwa guti mtomba kugura mugunda nenkanera mbecha aigwe bwega akira waumeku so I am here I was just here to seek peace na community na antina thina na boni na embugire kinya community ka itikwenda kumbona ku lakini bambire bandaye twaje na kurupa nkona into byakwa ate the only thing ambere kinya mushahidi wengo ntemo shahidi lakini community yonde nuntu no neonaga ni nindinga taira mantu jau yuga yoni but nande turejite na arua kenda tuthiria mantu jau kiripotera Meru TV kuma Lwanchegera Rwandini akirwa na ribore mbeta wa mwende wa Laiboni Nkatho cia mwanya mwende wa Laiboni no ntubaribotu na njira inkinyanero tutanambere na nteto cietu muthenya yorware akarima mutindo yo kwangangi ni bethirite bakirita ugebo ukoni NGOs arabaritite maoni nkulani yabro tukumethoni mwandiki wetu wa nteto MC Mwitonga muthenya jwa na arua ni gukari na public participation ndene mutindo wa jwa kangangi juria jo kumbita kwethiro jo tongeretio ni Dr. Laxmana P. Kipto na noe mutongerio wa Public Benefit Organization Regulatory Authority bakiaria ni bombita kwithiro bakiariria mashirika jaria jatirari na kiguni kiri mwingi nijo NGO jomba kwithirwo nande jaina kiguni. Haya ni mashirika ambayo hayakuwa ya serikali, ilikuwa inaitwa mashirika yasiyokuwa ya serikali hapa kwa NGOs. Sasa imekauzwa kuwa mashirika ambayo yanafaidi na kwa sababu katiba yetu inasema unapotunga sheria lazima wapelekee wananchi usikie maoni yao wanasema nini kuhusu hiyo kabla hujapeleka bunge. Yeto Mbeta Robert Kenywa, Mbitana Justice and Environment Foundation, international NGO, na nkugwirwa muno
nontu bwa National Federation of Public Benefit Organization riria bombite gukinya Meru nontu act iria yaumite 1992 ya non-government organization yaere repealed 2013 na 2024 kenda tumba gwita maoni mbire National Federation of PBOs no mwanka mwananchi ai involved bwega kiri Public Finance Committee ya County Government o ure Public Finance Act ya 2012 mwanka 2023 Article 137, 138 and 139 ikuga iria ngavana nwe witherwa ari chairman wa Public Finance Committee no mwanka ithithie inclusivity ya public participation kiri ikundi bionde no tunande PBO Public Benefit Organization nirejire Kenya na nirejire kiri county cietu nikenda yumba kureta antu bonde amwe civil servant yareta political parties yareta self-help groups CBOs na kinya women groups ira baretere gi category imwe kou nandi ti ura turauga non-government organization nandi tu category imwe twinde ungira tubatere kuthithia ikumenya uria Public Finance Act igaita ngugi ithondekere procedural rules nikenda muntu uria ukethirwa agita ngugi ofisine ethirwe akithitha implementation not just an act of parliament kou tukwenda riria akinya parliament na maoni jara tukethirwa twitite parliament yithithie procedural rules cia ku-govern act yu kenda ya implemented according to the Constitution of Kenya. Number 2, mwananchi wa kawaida naye neglected in the Constitution of Kenya. Ito kwenda media group kinyabo nonto article 18 ibabatere kwa involved na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutongangi kuripotera ndinene Mutindo wa Kangangi Northimenti Meru TV. Na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na wete ati thirikari nene yeta na mbere kuatila thirikari cia matora arakinya wete thirikari nene ite nandwa na thirikari cia matora ni untubu wa timbaru ni mukaririeti wa mangavana a Kenya na Kenya arombete thirikari ya William Ruto kudetera thirikari cia matora na rithoria ithaga. Nobody has the capacity to roll back devolution. It is so strong. No one, no administration has the capacity to roll back even an inch of devolution. We are already undertaking some concurrent functions seamlessly. In health, we have the community health volunteers or promoters program. We have the Taifa Care program, which we are rolling out without much quarrels, and I must commend the governors. You know, you would have expected, oh, this is devolved, I don't know what, but there are certain things which only the shared national infrastructure of the state can stop the counties, not because we want to claw back on their function, to make sure it succeeds. What the national government is doing, instead of leaving counties to fight this huge fight back alone, we in the national government are saying, let's take the flag. Okay? Let's take the flag. Because there are people here saying, oh, this thing cannot work. Oh, there's a problem here. So we take the political backlash. You know, this share thing will not have taken off the ground had it not been for the governors. Because when everybody was fighting it, we stuck out our neck, right? And we got called all manner of names, and now everybody is on board singing the same song. So where we know it's beneficial for our masses, for our constituents, we will collaborate. We just need
a little bit of protection with respect to the boundaries of functional integrity. Because for us, when we try to do something that is remotely related to national government, the controller will freeze us. Na nyote kira katanta kiri nteto sietu kaadho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV Ugoro ngakwendera kaita kathongi kwa yurini tharimo bia murungu mweninya beta wa Tirimbabu na mona ni ile wa mathithio o kari Jacqueline Makena.